Dečak Noj. Početkom 20. veka dvogodišnji dečak po imenu Hadara se odvojio od svojih roditelja u pustinji Sahari. Hadara je ubrzo bio usvojen od strane nekoliko Nojeva, sa kojima je proveo 10 godina u pustinji. Pronašli su ga kada je imao 12 godina i ponovo ga vratili u civilizaciju. Dečak sa majmunima. Cijela priča da deca mogu da budu odgojena od strane majmuna nije nova. Kada je dvogodišnji dečak John se zbunja, video kako njegov otac ubija njegovu majku, pomislio je da je on sledeći i brzo pobegao u šume Ugande. Šanse za preživljavanje su mu bile vrlo male, dok ga nije usvojila grupa majmuna. 3 godine se zbunja je živo sa svojom novom porodicom. Majmuni su ga naučili kako da preživi u džungli, dok najzad nije pronađen nakon 3 godine. Dečak sa kokoškama. Šta se dogodi kada provedete celo svoje detinjstvo zaključani u kokošinjcu? Sudžit Kumar je dokaz da počinjete da imitirate svoje okruženje. Nakon što ga njegov deda zaključio u kokošinjac sa kokoškama na nekoliko godina, Sudžitovo ponašanje se dramatično promenilo. Bio je agresivan, kljucao je svoju hranu i hodao kao i ostale kokoške. Ne možemo biti 100% sigurni da su ga kokoške odgojile, ali je sigurno pokupio način ponašanja svojih pernatih prijatelja. Dečak i psi. Kaže se da su psi čovekovi najbolji prijatelji, ali sigurni smo da su u slučaju Ivana Mišukova i najbolji dečakovi prijatelji. Kada je imao samo 4 godine, Ivan je pobegao od kuće i verovatno ne bi preživao da ga nije usvojila grupa uličnih pasa. Ivan je nalazio načine kako da dođe do hrane koju je delio sa svojim čoporom, a psi su ga zauzvrat čuvali i išli svuda sa njim. Nakon 2 godine lutanja po ulicama, Ivana je konačno pronašla policija. Dečak sa vukovima. Početkom 70. godina indijski farmer je išao kući sa njive, kada je video čudan prizor. U obližnjoj šumi je primetio dečaka koji se igrao sa čoporom vukova. Farmer je uspeo da odvoji dečaka od vukova i odvede u svoje selo. Otkriveno je samo da se dečak zove Šamdio, a prema njegovim moćnim zubima i dugačkim noktima i ožiljcima mnogi smatraju da su ga odgojili vukovi. Divlji dečak Bornea. Stanovnici Maležanskog ostrva Borneo nekoliko puta su primetili nepoznatog dečaka u šumi, ali svaki put kada su pokušali da mu se približe, dečak bi brzo pobegao duboko u šumu. Nakon velike potrage 2014. godine policija je uspela da pronađe ovog divljeg dečaka. Prilikom potrage otkriveno je da je ovog dečaka odgojila grupa orangutana, koji su ga branili kada je policija pokušala da ga odvede. Dečak i koze. Dečak po imenu Daniel se 1982. godine izgubio u surovim planinama Perua, a njegove šanse za preživljavanje su bile vrlo male, da ga nije usvojilo stado peruanskih divokoza. Daniel je sa njima proveo 8 godina, a preživio je tako što je jeo šumske bobice i pio kozije mleko. Kada su ga planinari pronašli 1990. godine, Daniel nije umeo da govori i hodao je na sve 4. Dečak i mačke. Nikada ne bi pomislili da su mačke životinje koje mogu da odgoje ljudsko biće, ali zapravo postoji jedan slučaj koji dokazuje suprotno. Policija u Argentini je jednu noć naišla na dečaka koji je živeo sa uličnim mačkama. Niko tačno ne zna koliko dugo je ovaj dečak proveo na ulicama, ali je sigurno da je preživeo zahvaljujući 8 mačaka, koje su ga hranile, čistile i grejale noću.